N'itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na guverinoma y'u Rwanda. Madame Ingabire Victoire Umuhoza, uyu umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, akaba afite ishyaka ritemewe n'amategeko ryitwa Darifa Umurinzi, afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge i Mageragere mu mujyi wa Kigali. Murabizi ko twaba tumaze iminsi tubabwira yuko hari amakuru akomeye cyane mbere yuko dutangira ukwezi kwa gatatu kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Mbere gato yuko ngaruka kuri iyi nkuru itunguranye cyane, reka mbanze mbahe inshamake z'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya, tubone kujya ku nkuru yacu y'itangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na guverinoma y'u Rwanda ndetse na Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Babwire ko Ubwongereza bwahagaritse viza kuba muri Afghanistan, Cameroon, Myanmar ndetse na Sudan. Guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko igiye guhagarika gutanga viza zo kwiga ku baturage bo muri Afghanistan, Cameroon, Myanmar na Sudan nk'uburyo bwo guhangana n'ikibazo cy'abimukira. Ubwongereza bwabitangaje ku itariki ya 3/2026 bugaragaza ko Abanyafghanistan bo bazakurirwaho na viza z'akazi. Minisiteri y'umutekano imbere mu Bwongereza yavuze ko mu bihe kandi bishize umubare w'abanyeshuri baturuka muri ibi bihugu basaba viza wiyongereye, igaragaza ko abimukira barenga ibihumbi 135 binjiye mu Bwongereza kuva mu 2021 banyuze mu nzira zemewe. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu Bwongereza yitwa Shabana Mahmoud ati Ubwongereza buzakomeza kandi kwakira abantu bahunze intambara n'itotezwa, ariko ntabwo uburyo bwacu bwo kwakira abanyamahanga bukwiriye gukomeza gukoreshwa nabi. Niyo mpamvu rero nafashe iki cyemezo gikomeye cyo kwima viza abo muri ibi bihugu bakomeje kandi gufatirana ubugiraneza bwacu. Iyi minisiteri igaragaza ko abanyeshuri muri ibi bihugu basaba kwinjira mu Bwongereza biyongereye bikomeye cyane kugeza kuri 70% hagati ya 2021 na 2025. Ubwongereza bukomeje kandi guhura n'ibibazo by'abimukira byabaye bibi cyane ubwo abo mu ishyaka ry'abakozi bajyaga kandi ku butegetsi bagakuraho uburyo bwari bwarashyizweho bwo guhangana n'iki kibazo, burimo no kohereza abimukira mu gihugu cy'u Rwanda. Minisiteri y'umutekano w'imbere mu Bwongereza yatangaje ko abimukira kandi batemera amategeko binjiye muri icyo gihugu bifashisha ubwato buto muri 2025 ari 41,172. Ni umubare uri hejuru kuko ari ku nshuro ya kabiri hinjiye abantu benshi mu Bwongereza guhera muri 18. Ibi byaherukaga kandi muri 2022 aho hinjiye abantu mu 45,174 bakoresheje ubwato buto bonyura mu nzira izwi nka English Channel ihuza Ubufaransa n'igihugu cy'Ubwongereza. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikomye Ubwongereza butamubaniye mu gutera Iran. Donald Trump akomeje kunenga abayobozi b'ibihugu byo mu Burayi bitamubaye hafi cyangwa se bitamubaye ubufasha bukwiriye mu kugaba ibitero kuri Iran. Igihugu kigezweho n'Ubwongereza busanzwe buzwiho kuba umufatanyabikorwa ukomeye cyane wa Amerika. Bwana Trump yavuze ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer uko byagenda kose ataba mwiza nka Winston Churchill kuko yazuyaje mu kumufasha. Ati uyu Winston Churchill ni umwe mu bayobozi kandi bamamaye cyane Ubwongereza bwagize. Yabaye Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu mu ntambara y'isi ya kabiri. Ati yayoboye kuva mwaka w'1940 kugeza mwaka w'1945. Yongera kandi kuyobora mu myaka w'1950. Bwana Trump ntishimiye uburyo Ubwongereza kandi butafashije byuzuye Amerika ndetse bugatekereza kabiri ku kwiha ibirindiro byabwo ngo ibikoreshe ku kugaba ibitero kuri Iran. Trump azwiho rero kutaripfana. Yakomeje kandi ati uyu ntabwo ari Winston Churchill turi gukorana. Uretse Ubwongereza na Espagne kandi yanze guha Amerika uburenganzira ku birindiro byayo ngo bibe byakoreshwa mu gutera Iran. Ni bigaragaza ko abafite abikorwa ba Amerika kandi batumva neza impamvu yo gutera iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati kuko babifata nko kutubahiriza icyo amategeko mpuzamahanga asaba. Keir Starmer yavuze ko Ubwongereza kandi butigeze bwijandika mu bitero bya Israel na Amerika kuri Iran kuko igisirikare cyabo kidapfa kujya mu bintu gutyo gusa, ahubwo ari ibintu biba ngombwa gukorerwa igenamigambi. Ikindi, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza kandi ntabwo yari ashyigikiye ibyo guhindura ubutegetsi muri Iran. Ku itariki ya 2/26 ibirindiro by'Ubwongereza muri Chypre byagabweho ibitero bikekwa ko byakozwe n'umutwe wa Hezbollah ushyigikiye Iran. Mu nama yagiranye na chancelier w'Ubudage Friedrich Merz, Trump yagaragaje ko atigeze kandi yishimira uburyo indege za Amerika z'intambara zitifashisha ibirindiro by'Ubwongereza bya Diego Garcia biherereye mu nyanja y'Ubuhinde byafatwaga nk'iby'ingenzi ku bitero Amerika kandi iri kugaba. Ati ntabwo nishimiye Ubwongereza
byadusabye iminsi igera kuri 3-4 dushakisha aho twagusha indege zacu. Byari kudufasha iyo indege zacu zigwa hariya aho kumara amasaha menshi cyane mu kirere. Twaratunguwe cyane. Mu myaka myinshi Ubwongereza kandi bwafatanyije na Amerika mu bya gisirikare nko gufatanya mu butasi no guhuza ibikorwa bya gisirikare. Ubufatanye bwakomeye cyane ku bwa Churchill, Margaret Thatcher ndetse na Tony Blair ku ruhande rw'Ubwongereza, no ku bwa Franklin D. Roosevelt, Ronald Reagan na George Walker Bush ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump yabwiye The Sun ati birababaje kubona uyu mubano utameze neza nk'uko wahoze. Yavuze ko yatunguwe no kubona Ubwongereza kandi ushidikanya ku gufata ndetse no gufasha Amerika. Ashimira Ubudage n'Ubufaransa bwabateye ingabo mu bitugu. Reka rero mbere gato yuko tujya kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, reka mbaze mbabwire iri tangazo rero abanyarwanda bose. U Rwanda rwavuze ku mutekano w'abaturage barwo bari mu bihugu byugarijwe n'ibitero bya Iran. Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yatangaje ko abanyarwanda baba muri iki gihugu na Bahrain batekanye kandi ko bari guhabwa ubufasha na serivisi bakeneye. Kuva tariki 28 Gashyantare 2026 Iran iri kugaba bitero mu bihugu by'umurasirazuba bwo hagati yihorera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Bayice abayobozi bakuru barimo Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga. Kuri wa kane Werurwe 2026 Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain yatangaje ko iri gukurikiranira hafi uko umutekano uhagaze muri ibi bihugu kandi ko kugeza ubu abanyarwanda babirimo batekanye. Yagize ati Ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain iramenyesha abanyarwanda batuye cyangwa se bari gusura Bahrain, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ubwami bwa Bahrain ko iri gukurikiranira hafi umutekano wo mu karere. Abanyarwanda bose kandi bo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain baratekanye. Iyi ambasade yasobanuye ko iri kuvugana bihoraho n'abanyarwanda bari muri ibi bihugu, ikanakorana n'inzego bireba kugira ngo abanyagihugu bahabwe serivisi n'ubufasha bakeneye. Abanyarwanda ba muri bihugu kandi cyangwa se ababisuye basabwe kubahiriza amabwiriza y'umutekano ari gutangwa n'inzego z'ubuyobozi bwabyo kugira ngo bakomeze kandi batekanye. Ambasaderi wa Israel mu Rwanda Einat West yatangarije itangazamakuru ko Israel na Amerika byashoje intambara kuri Iran kuko byabonaga ifite umugambi wo kubihungabanyiriza umutekano binyuze mu mushinga wo gukora intwaro kirimbuzi na misile ziraswa mu ntera ndende. Yavuze ko ubufatanye bwa Amerika na Israel muri ibi bitero bushingiye ku bikorwa impande zombi zihuriramo birimo gusangira amakuru, ubutasi, ubufatanye mu rwego rwa gisirikare n'urwa politike. Ambassadeur Einat West yagize ati twagiye tubona ibikorwa bya gisirikare biturutse mu bushake budusangiye atubwo kurushaho kandi kugira isi nziza no kumva uburemere bw'ikibazo Iran iteje isi. Yasobanuye ko Israel na Amerika byashoboye kandi kugabanya ubukana bw'ibitero bya misile na bya Iran mu burasirazuba bwo hagati kandi ko mu gihe cyose bikomeje bizakomeza kubikumira. Ambassadeur Einat West yatangaje ko kuba Iran rero iri kurasa mu bihugu byinshi cyane byo mu burasirazuba bwo hagati biri guterwa n'uko ishaka ko intambara igera ku isi yose. Leta ya Iran yasobanuye ko iri kurasa mu bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Bahrain, Kuwait, Qatar na Iraq kubera ko birimo ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo za Amerika zibarirwa mu bihumbi, ariko ibihugu byo binenga ko n'ibikorwa remezo bya gisivili birimo amahoteli n'ibibuga by'indege biri kwibasirwa. Al Jazeera igaragaza ko Amerika ifite ingabo 13,500 muri Arabia Saudite, 13,500 muri Kuwait, 10 muri Qatar, 3,813 muri Jordania, 3,500 muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, 2,700 muri Bahrain, 2,500 muri Iraq, n'2,000 muri Syria. Mu nyanja ya Mediterane mu burengerazuba bwa Israel hari ubwato bunini cyane bwa USS Gerald R. Ford. Mu nyanja y'Abahinde mu burasirazuba bwa Oman hari ubwa USS Abraham Lincoln. Ubu bwombi bukaba kandi bwarajyanyeyo indege z'intambara 50 abasirikare bagera ku bihumbi 10 nk'uko amakuru akomeza kubishimangira. Tugiye kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, uko nabivuze rero n'umunyapolitike ufungiwe imageragere. Impaka mu rubanza rwa Ingabire Victoire usaba ko ingingo y'itegeko yatumye afungwa ikurwaho. Urukiko rw'ikirenga rwatangiye kandi kuburanisha mu mizi urubanza rwa Ingabire Victoire Umuhoza agaragaza ko ingingo ya 106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha inyuranye n'iteganywa na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga. Urubanza rwaranzwe n'impaka nyinshi cyane hagati ya Ingabire Victoire Umuhoza na leta n'intumwa ya leta yatumijwe ngo itange ibitekerezo kuri iyo ngingo yarezwe.
Iyo ngingo y'ijana na gatandatu y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha niyo yashingiweho n'urukiko rukuru ruhamagaza Madame Ingabire Victoire Umuhoza ndetse muviramo gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Ingingo y'ijana na gatandatu kandi igaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barabaye abafatanyacyaha cyangwa se ari ibyitso byo gukurikiranyweho icyaha, rubahamagaza kugira ngo bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Bikomeza yerekana ko iyo urukiko kandi rumaze kubaza abahamagawe mu rubanza rugasanga nta bimenyetso bituma bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza kandi buranisha batongeye kandi guhamagarwa. Iyo rusanze rero ibisobanuro batanze bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bidashinja icyaha, ati rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza ruhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Madame Ingabire Victoire Umuhoza yasobanuye ko kuba urukiko rwamagaza umuntu nk'icyitso cyangwa se umufatanyacyaha byerekana ko wa muntu ataba agifatwa nk'umwere. Yasobanuye ko kuba umucamanza kandi ashobora gutumiza umuntu agasesengura imvugo yamubwiye usanga yinjiye mu zindi nshingano z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha. Ati umucamanza yaguhamagaje nk'icyitso cyangwa se umufatanyacyaha ukisobanura, atanyurwa n'ibisobanuro wamuhaye akajya gusuzuma neza ibyo wamuhaye, bivuze ko aho ari gukora igikorwa cy'ubugenzacyaha yategetse ko ukorwaho iperereza kandi hanyuma akaba ari nawe uza gucira urubanza ese uwo muntu azaba ubutabera buboneye. Maître Brice Bikotwa uri mu bunganira Ingabire Victoire Umuhoza yavuze ko icyo cyemezo cyica ihame ry'uko umuntu ahabwa ubutabera buboneye kuko usanga umuntu yamaze gucirwa urubanza ataranisobanura. Yasobanuye ko ingingo y'ijana na gatandatu y'itegeko ry'imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha mu Rwanda inyuranye n'itegeko nshinga. Maître Gashema Felicien yasobanuye ko iyo ngingo iteza urujijo bityo bikwiye gukurwaho kuko abantu bose bafatwa kimwe imbere y'amategeko bijyanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga. Uhagarariye leta muri urubanza Maître Kabibi Speciose yasobanuye ko iyo ngingo kandi ishimangira ihame ry'ubutabera buboneye ku buryo abantu bose kandi bagize uruhare mu bikorwa by'icyaha babihanirwa. Yibukije ko mu manza nshinjabyaha umucamanza aba ashobora kandi kwishakira ibimenyetso no mu gihe kandi abagombaga kandi kubimushyikiriza batabitanze, ariko ko ategeka ubushinjacyaha gukora iperereza kuko arirwo rwego rubifite mu nshingano. Yashimangiye ko kuba rero itegeko rivuga ko urukiko rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza nta kibazo kirimo kuko bufite inshingano yo gushaka ibimenyetso bishinja cyangwa se bishinjurana. Yavuze ko ubushinjacyaha kandi bugaragaje ibimenyetso bishinjura uhamagajwe n'urukiko atahanwa kandi bigaragara ko nta ruhare yagize mu ikorwa ry'icyaha muri rusange. Impaka rero ku ikurwaho ry'ingingo, Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ikirego agaragaza ko ingingo y'ijana na gatandatu yerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha itandukanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo iya 29 agace ka B 61 n'izindi, asaba ko yakurwaho. Ingabire Victoire Umuhoza yasobanuye ko kuba rero urukiko rwarategetse ko akorwaho iperereza ari byo byatumye rero afungwa kandi ko byari inshingano z'ubushinjacyaha, bityo habayeho rero kwivanga mu rukiko. Yavuze ko ihame rero ry'uko inzego z'ubutabera kandi zigomba kwigenga ritaba ryubahirijwe kuko umucamanza adakwiye kuba rero umugenzacyaha n'umushinjacyaha. Yasobanuye ko umucamanza afite ubwinyagamburiro bwo gushaka ibimenyetso bitatanzwe n'ubushinjacyaha, bityo ko adakwiye kandi gukoresha iyo ngingo y'ijana na gatandatu. Yabwiye urukiko rw'ikirenga ko bikwiye kandi guca umuco wo kudahana ariko hadahonyorwa itegeko nshinga, agasaba ko ingingo y'ijana na gatandatu y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha yavanwaho. Yanavuze ko itegeko nshinga kandi risobanura ko inzego z'ubutabera zuzuzanya, ariko ko gukoresha ijambo gutegeka biba bisobanuye ko nta kuzuzanya birimo, ahubwo urwego rumwe rutegeka urundi kandi umushinjacyaha ataba agifite ubwinyagamburiro. Hanyuma rero ubushishozi bwanyu ati mwazategeka ko iyo ngingo y'ijana na gatandatu ikurwaho. Abanyamategeko bamwunganira nabo kandi bagaragaje ko iyo ngingo ivuyeho byatanga umurongo uhamye w'ubutabera kuko kugumaho kwayo bitanga icyuho aho urwego runaka ubutegetsi rw'aba kandi rusumba urundi kandi zigomba kuzuzanya. Maître Gashema Felicien yasobanuye ko umucamanza afite ububasha bwo gushaka ibimenyetso bitatanzwe n'ubushinjacyaha, bityo ko atakwitwaza ko nta tegeko rihari mu gihe iyo ngingo yabivuyeho. Yasobanuye ko bidakwiye ko urukiko kandi rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza kandi ko ari inzego ebyiri zikwiye kuba zigenga. Yerekanye ko itegeko riha kandi ububasha Minisitiri w'Ubutabera gutegeka umushinjacyaha mukuru gukora iperereza cyangwa se kurihagarika, bityo ko iyo y'ijana na gatandatu yambura ububasha Minisitiri w'Ubutabera. Maître Brice Bikotwa ndetse na Gatera Gashabana nabo kandi bashimangiye ko iyo ngingo yakurwaho kuko bigaragara ko inyuranyije n'itegeko nshinga. Leta yo igaragaza ko buri rwego rwigenga, ariko ko iyo ngingo kandi yifashishwa mu gihe kandi byagaragara ko hari urwego rutubahirije inshingano zarwo cyangwa se rwirengagije nkana kuzuza.
hanyuma rero Maître Kabibi Specials yasobanuye kandi ko iyo ngingo iha uburenganzira umucamanza iyo hari ibimenyetso bifatika bituma hari umuntu kandi ukekwaho icyaha. Ati umucamanza ntabwo rero yabibona ngo ahumirize ngo ni uko bitazanywe n'ubushinjacyaha nubwo bitagaragaye muri cya gihe cy'iperereza urukiko ruhumirije ati byaba atari ubutabera bunoze. Yasobanuye ko kuba ari urukiko nk'igicumbi cy'ubutabera rwategeka ubushinjacyaha gukora iperereza nta kibazo kirimo kandi ko atari ukwivanga mu nshingano ahubwo ari ukwibutsa mu gihe rubona ko hari ibitarakozwe uko bikwiye. Yaribukije ko gukora iperereza bitavuze ikurikirana cyaha kuko ubushinjacyaha kandi butegetswe gushaka ibimenyetso bishinja n'ibishinjura. Vice Perezida w'urukiko rw'ikirenga Justice Hitiyaremye Alphonse akaba yabajije uko byagenda iyo ngingo ikuweho mu gihe kandi urukiko rwabona ko hari undi muntu utari mu barizwe ibimenyetso kandi bigaragaza ko ashobora kuba icyitso cyangwa se ubufatanyacyaha. Madame Ingabire Victoire Umuhoza bamwunganira bagaragaje ko nta cyo cyabaho ahubwo hari andi mategeko aha umucamanza ububasha kandi ko ariyo yakwifashishwa ariko hatabayeho kwica nkana itegeko nshinga. Nyuma y'impaka ndende perezida w'urukiko rw'ikirenga Mukantaganzwa Domitira yapfundikiye iburanisha atangaza ko icyemezo cy'urukiko kizasomwa ku 27/26 saa 4 za mu gitondo nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ni Madame rero Ingabire Victoire Umuhoza umunyapolitike utavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda ariko ufungiye muri gereza ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere. Reka duhindure gato ingingo mbere gato yuko tugana ku musozo w'amakuru yacu turebe inkuru mpamo y'igitero cyahitanye Lt Colonel Wiringoma General Sultan Makenga akarusimbuka kuva mu mpera za Gashyantare 26 ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ibitwa Wazalendo byagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya AFC 23 muri teritwari ya Masisi bigamije kandi kwisubiza igice cya Rubaya gikungahaye ku mabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ayitwa Korta Azimbere. Tariki 23 Gashyantare abofisiye bakuru ba AFC 23 bari mu mugaba mukuru w'abarwanyi bayo General Major Sultan Makenga, Brigade General Gacer Musanga, Colonel Jafet Gakufe na Lt Colonel Wiringoma n'abandi bagiye muri Rubaya kongera morale y'abarwanyi babo. Uwo munsi rero warangiye ihuro ry'ingabo za Leta RDC litageze ku ntego yaryo yo gufata Rubaya. Icyakoze byari rikomeje kandi gutera ibice byo muri sheferi ya Bahunde birimo Gatoyi, Gasenyi ndetse na Kinigi rikoresha intwaro ziremere cyane zirimo drone. Amakuru agera ku gihe avuga ko kubera ko urugamba rwari rukomeje kandi abayobozi bo muri AFC 23 bafashe icyemezo cyo kurara hafi ya Rubaya mu macumbi ari mu rwuri rwa Brigade General Innocent Gahizi umwe mu ofisiye bakuru b'ihuriro. Byageze ahagana saa 8 z'urukerera rwo ku 24 Gashyantare General Major Makenga ajya kurara mu macumbi ari mu kigo cya Kiliziya Gatolika cya Mater Dei Matanda kiri muri Masisi. Abandi ofisiye rero basigara mu rwuri. Umuvugizi wungirije wa AFC 23 Dr Oscar Barinda yatangaje ko Lt Colonel Wiringoma yapfiriye mu gitero cyagabwe mu icumbi yari arimo. Ati baje rero kuturasira umuvugizi wa gisirikare bamurasira mu icumbi aho yarari. Ati n'inzu ati ntabwo rero yari ku muhanda na ahantu ati bari bacumbitse kugira ngo bahagarike ibitero byari bije biturutse za Warikare. Tariki ya 2 Werurwe AFC 23 yaciye amarenga ko izakomeza kandi kugaba ibitero ku kibuga cy'indege cya Bangoka muri Kisangani kugira ngo isenye drone zihatoroka kandi ko Leta RDC izabazwa amaraso ya Lt Colonel Ngoma n'abandi barwanyi bayo bishwe. General Major Sultan Makenga uhanganye na Leta ya RDC imyaka myinshi niwe igitero cyari kigambiriye. Byanavugaga ko ashobora kuba rero yishwe cyangwa se ko yakomeretse bikomeye, ariko amakuru aturuka muri AFC 23 akemeza ko akiriho kandi ko nta kibazo na gito afite. Dr Oscar Barinda yatangaje ko inkuru zivuga ko General Sultan Makenga yishwe cyangwa se yakomeretse zisekeje kuko ubwo iki gitero cyagabwaga atarahari. Ati yageze ku rugamba ava ku rugamba arangije ajya mu yindi mirimo aho ibyo byabereye ntabwo yarahari ni muzima ari mu mirimo ye. Nyuma y'igihe kandi kikaba icyumweru iki gitero kigabwe ibihuha bikomeje kandi kuba byinshi. Tariki ya 2 Werurwe 26 General Sultan Makenga yagaragaye mu kigo cya gisirikare cya Rwangabo muri teritwari ya Rucuro yinjiza muri AFC 23 barwanyi bashya 1518. General Major Sultan Makenga abwiye barwanyi bashya bahawe imyitozo idasanzwe ko urugamba bagere kuri kwinjiramo ari urwo gukura ku butegetsi n'injiji bafatanya kuyobora igihugu cyabo bagakemura ibibazo
bicyugarije bagacyura abanyekongo bamenyeshejwe. Ati mwitegure gukuraho Tshisekedi n'izindi njiji zikorana nawe, mwanze kuyoborwa n'amabandi. Nyuma yaho bose ati bikirije bagireza ati yego, ati ndabashimiye mbifurije akazi keza, nizeye ko muzafasha kandi ihuriro aho gufasha FARDC. Avije makuru gatatu ikomeje kandi guhanganira n'ihuriro ry'ingabo za leta RDC mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu Masisi, igaragaza ko igihe cyose kandi itewe izakoresha ubushobozi ifite mu kwirwanaho muri rusange. Reka rero mbashimire kandi nifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.